Dok je pšenici prijala kiša, aprilski mrazevi negativno su uticali na voćne zasade. Obično slušamo da su ti aprilski mrazevi najopasniji za voćarske kulture. Nažalost, i ova godina je takva bila. Nije specifična, to je vrlo česta pojava, ali šta je specifično? Specifično je što je zahvaćena skoro cela Srbija. Naravno da ne utiče na ozima strna žita, takva im je genetika, zato se i zovu ozima, zato što su otporne na te minuse. Pšenica je sada u intenzivnom porastu. Kad počne da raste, ona je malo osetljivija na mrazeve nego kad je u toj fazi mirovanja, u toku zime, ali za sada nema znatnih oštećenja. Prijela je kiša i sami znate da je sušna cela zima bila, bez snega, bez padavina. Padavine u narednom periodu prijale bi i pre pripreme zemljišta za setvu kukuruza. Za taj posao optimalni rok je posle 20. aprila u našem kraju. Vidjet ćemo kako će da bude, najavljuje malo otoplenje i pretpostavljam da će to biti baš idealno za setvu kukuruza, da se temperatura zemljišta zagreje do 12 stepeni da bi bila setva kukuruza. Pripremaju se proizvođači, pripremili su i odabrane đubriva i sve ide svojim tokom, čeka se to pogodno vreme da se zagreje zemlja. Vidjet ćemo kasnije, ipak je to fabrika na otvorenom, to svi stalno potenciramo, tako vidjet ćemo da li će da bude kiše pre, posle, kakva će uopšte biti godina, ne obećava godina, sušna je, ali ne znači da možda u nekim kritičnim periodima što se tiče, evo, ja sam ratar, pa što se tiče pšenice, ječma, ozimih strnina i kukuruza budu neke padavine baš kada su preko potrebne, pa ne utiče mnogo na prinose, iako ne obećava početak godina. I ove godine podsticaji za poljoprivrednike koji su na prošlogodišnjem nivou. Trenutno je sada prvi kvartal predaje se za prvi kvartal 2025. koje je predavao mleko mlekarama i to je podsticaj dodatak za mlekare faktički, za poljoprivredne proizvođače po litru mleka. Očekuje se javni poziv za jagnjeće i tovne bikove, što je najzastupljenije u Pirotskom okrugu. U okrugu je bilo veliko interesovanje za subvencije po hektaru, za koje je prijavljivanje završeno 25. marta.